تماشاوانên hêjan bizanibin egera operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê heye, em derbasî Düsseldorf'a Almanya'ya dibin, şrovekarê siyasî Ahmed Elî mêvanê min e. Silav bote Kekê Ahmed. Kekê Ahmed egera operasyona Tirkiye ya bejahî li hemberê Rojavayê Kurdistanê gelo zêdetir bûye, an rewşa ramtir bûye neha. دوی درباره دستپێکی de nirxandîna te bikirin. Silav û rêz ji te ve Kak Cemal û her wiha ji hemû temaşevanê Kurdistan û Sûçarê û silav ji hemû giyanê şehîdê û li ber dagerkirina û êrîşa hovana ya leşkerê Tirka gur ser Kurdistanê و Rojavayê Kurdistanê û daxwaziyam ew kesê birîndar bi lesterî dem rehet bibin. Di serî de ev yanî nima operasyona Kak Cemal ev xwe êrîşê li ser dagirkirina Kurdistana Sûrî û navê wê gerek êrîşa hovana be. Operasyon ji Tirkar operasyonê paqijkirina wek ew dibêje Herêma Kurdistanê ji Kurdan. Ev di serî de zêdebûna gife helbet çêdibe li ber bêdengbûna hevkarên Kurda ê navnetewî serserê wê Amerîka û Rûs wek hêzek serhêzit Sûrî de gorolawê gelek heye û du peyman navbeniya wan û Tirka de heye li ser Rojavayê Kurdistan û ser êrîşa leşkerê Tirka li ser Kurd û Kurdistanê. Di vir de tevî îro û do jî Pentagonê Amerîkî û her wiha Wezareta Derve û berdevkê wê Sekharova nîşan danin û bi her halî de em dijî derbazkirina bejayî yê leşkerê Tirk û bê herêma mayî ji Kurdistana Sûrî bike wek Efrîn û Girêsipî û Serêkaniyê. Ew dijîtî tundî jî heye ji ber wê fewda ki gelek mezin li herêmê çêbibe û Daeş qimbelak mewqût e di Kurdistana Sûrî de muxeyemata de zindana de ê biçûk û mezin gelek cî henin gu em bendî wê firsetên gu Erdogan wana xelas kir. Evê ca ez bawer nakim Amerîkî û lojêr bi hesanî erê bikin gu êrîşek bejayîtî derbasî Rojavayê Kurdistanê be. û li vir Kak Cemal ez dixwazim tiştekî zêde bikim dibe Kurd ne hiyad bi li vir. Ciyê hiyadbûnê di mewqifê êrîşa dijmin li ser milletekî kamil milletê Kurd yê aşîtîxwaz aram ê got wek heviyê di rojhilata navîn de dersa dide van dewleta merov Kurd be û bêlane be ew bi rastî emeliyan merov dijminê Kurdarê. Kekê Ahmed niha Tirkiye egera êrîşekê bi wê yekê vegirê didê dibêje ku êrîşeke terorîstî li Beyoğlu li Taksim'a İstanbul'ê çêbû li Cadeya İstiklalê dibêje destê PYD, YPG, PKK têde bû. Her wiha êrîşekî li hemberê bajarokê Gilgamiş bû ku li wê derê du kesên sivîl canê xwe ji destan çendîn kes birîndar bûn. Lê ew her du êrîşî ji alî HSD ve ji alî PYD û YPG ve jî hate redkirin ku ji alî wa ve hatî kirin. Divê derbarê de dîtina te bigirim, dîtina te li ser vê egerê çi ye Kekê Ahmed? براستی روایتا ترکا گلک ناکوکی تید هبو و گلکی جی که دیروکا ترکا
زلاله ده في مسألة ده جو پر اوپراسيوني ولو تروري بخوا دولتا كور ارنگاكون او تشيكنن وبحزارة شالكواني كرد وكسي امبيجن اوبوزيسيونا همبر سلطة جدما كان عنا فيرين حتى ايرو بحزارة علاماتن كشن ويك جوان ابي موسى عنترة يعني وايه وكوي قال لك واوبراسيوني كله قال لك شكل مخابرات تركا واف بهانا جو هاتي كرن ايرو جيبو جو بدنجيا روسيا وامريكا شخور بجوزن وفان ايريشي ازماني وبك مقدمه جيبو ايريشكي بجاني بلكي يعني بايدن درونشتني بيستاد او جي بيست وقت جوفيان دقورچك كي اردوغان ديد وجيرغو تكارهنكي ولو بك السدمجي دونن يك جي جو امبيجن تشتغو هفكاريا نامنتوي دخوازن امبيجن اداري رجي قصده قالك جارا بيك ناينجي بلكي ولو هشتبه جو بيجي افدرسك يانجي ام بيجن كي احمد دخوازن ورم برسا خوي داوي كي احمد دخوازن ورم برسا خوي داوي كي احمد قالوا القرا بهوريات كرد بخوجي لروجاباي كردستاني نهات فاقه كدنا فان دهبانه اگر وان ایریشان کمتر ندبو اگر وان گفین لسر همبری روجاوای کردستانی جی کمتر ندبو کرم بله بگمانه کاک جمال اما سبب سرکا آگو کرد ایرو لاوازن ده هر چار پرچا ایریش لسر کردستانی هیه ایران جی آلی که ده ترکیه جی آلی ده امبيجن حج الشعبي جي بدزي بحردو آليا ريه وهر وهاجي شخوا رژیم ترکی زان الباكوري كردستان فرصته درباس ناكا وقوقونا پرسگريكا كرد بفتسين يكبونا كردا غايبه هي مزنه دورده ايرو اف ايريشا دجوار دجونا كي هوفانا يحمو آليا تي كرد نابنيك اف ايروش حماد تيخسن خلافات اخوة ايديولوجي اي حزبي اي شخصي دين الاليكي واولوكاريا نتوا اخوة مسوقر بكن وببنيك وفشقرتياك نامنتوي قالك مزن ويجوان رهبه ليه بچدا كتن او نخوشيا حزبيتي وازيتي اشتي جو تجاري الهب نكن يعني وثقافتها ديجيتيا هب هركز ديجي حركسي واما سلا حتى كويدا مبب وحتى ما حالي مبب لدر حالي ازباورم برجواندي دولة غربي ديجي برجوانديا ايريشا تركا لسر هرمامي وتجاري باور ناكم جو بيلن جو ايريشا بجاني لسر اف پارچه جو مایه دبن دسته کرداده كردستان روجابا ترك نا درباس نابن ونكارن ونهلن جو درباس بن بله سپاسیاتت کم که احمد علی شروع وکاری سیاسی جدوسل دور في ألمانيا الجلمة